Assalamu alaikum, урматтуу жалпы биздин Байкежи каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 5 февраль 2023 жыл болуп калды туугандар. Ушул ноокаттагы сиздерге чөп пресс, саман пресс ушулардын бүт баарын бир четинен чагылдырып баасын билип беребиз. Андыктан сиздер лайк, ой пикир жазып коюңуздар. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Ушул жакта кандай болуп атат баасы? Комментарийге жазып коюңуздар. Лайктан басып коюңуздар. Buyursa biz başladık. Bismillah. Kaçıdan oldu o? 12 milyon deydi. Assalamu alaikum. Çöp kaçıdan eken? Sizden mi özü? Bu kimden eken? Bizden 280 kam var. Isparseppe. Isparseppe 280 so'mdan kim var deydi. Allah rahmat bazarınız versin. Qayaqdaysiz? Osman söylegenlerden var. Aa, polni chiqat. Assalomu alaykum, yaxshilarmi? Chöp kimdan ekan press? Bizden. Qaysin sizniki? Buna. Bu qanchadan? 340 so'm kam var. 340 so'm ha? Ha. Bo'lchi kimdan ekan? Üret ekan, buna geçsin. Yaxshi ekan. 340 kim var? Baykaji degan. Assalomu alaykum. Chöp kimdan ekan press? Buchaqa git. Sen kaç oldu da sen sıraycı. Bilmiyorum da şu men daha yem başladım bile. Demede biz Toshkent bile elbette oz. Hozir aytdi 220 deb biro qilsa 250 deydi. Hozir çöp tig'ilib o'tadi. Bunda bosin dangala. Hozir bittasi qo'yib beradi, ko'rasan, shov. Ha. Bunda ya senin uchun nuqayda o'tganim. Yaxshi aytib aytadi biroq. Argimini patlanib turadi. O'zi Shunday deydi. Bardığıyla bo'p turib berayinda o'ylab turadi. Ha. Bittasi qo'yib bersa, chap ketadi. Öz boshing ko'rgan o'zi. Ko'p, o chiqargan chiki. Shunday, botmay qolib turadi bozorga. Qanday ekan bu? Buni olam o'rtasida yo'qmi? Bundan mesi yo'q shit. Saman kimdan ekan? 250. Saman 250. Budaydiku arpa o. Arpa qayoqdiki? O'zgon deydi. Assalomu alaykum. Bede press kimdan ekan? Bede pres bizden 350 so'm kam var. 350 so'm. Qayoqdiki? Şangol. Şanqol. 350 so'm kim var deydi tuğanlar. Assalomu alaykum. Bede sizden mi? Qanchadan ekan aka? 370. Bu kanchanchi o'roq mu? 3-chi o'roq. 370'ten deydi. Hali qaysi telefonga telefon qiladi? Çöp. Mana shunday bo'ldi tuğanlar. Like basib qo'yib fikir жазып qo'yingizlar. Biraz qimmatdagan sipalganmi burunqilarga qaraganda? Oy fikir жазып qo'yingizlarchi. Assalomu alaykum. Bede press kimdan ekan? Bilmem. Yes yo'q bu. Ko'pchiligilar aytgisi kelib aytadi, hem negadir. Esi bo'lsa dele esi yo'q deb aytadi. Bu yatağa girelçi, вообще көбөзү, батпай калган базаргачы. Yok emniyedir жақсы айтып айтады, ейлері. Российский. Қаншадан екен бағасы? Сама қанша сомнан екен? 230 so'm. 230 ha. Budaydı emesi mi? Budaydı ha. 230 somdan deydi. Мына ушундай айтып коюшса, элдерге дагы жакшы, бизге дагы жакшы. Ушундай вообще көп.
Жетпей қалған. Иелер жоқ, бірақ көпчілігі портерлерде. Ассаламу-алейкум. Қаншадан екен? 200 сом. 200 сом. Бұл қандай чөп? Парча оқшет, қаттық қой. 200 сомдан дейді. 200 сомдан дейді. Ассаламу-алейкум. Чөп пресс кімден екен? Жоқ. Пресстер. 250 сом деп кетті. 250 сом деп кетті егасы. 200 сом. Бұны тартын. 200 сом кем бар дейді. Бұл чөп 250 сом, а? Жақшы екен бұра. Беді. 220 сом болды қошам, а? Беді бі? Қаншан жорым екен? 2. Екінші ұрық, а? Жақын апатат, 10 таза болды. Мына туғандар анша-мұнша сілді күнге тұрып қалғандар сағақ болған қалғандары жақсы екен. 320 сом дейді. Жазып қой. 320-дан доставкасы бар, а? Ол айтыр номеріңізді. Номеріңіз айтың. Саман кімден екен, а саман пресс? 79 менен? 76 63 а? Еден, любой жерге апарады. Бол туғандар, мына ұшы номерге чалып, чөп пресс керек болса, чалыңыздар. Доставкасы бар дейді. Ассаламу-алейкум. Пресс кімден екен олар? Қаншадан екен екен? 200 сом. Бұл чөп пі, қандай чөп? Эспарсе ба? Қаншадан дейсіз? 250 сом кем бар, а? 250 сом кем бар, эспарсеп. Жақшы. Эспарсеп. Бұл саманды тарттық бөйдіса. Vay, iyiler жоқ қой, иелері. Мынау шындай екен туғандар. Саман пресстер 250 сом, 240 сом. Çöptür dele oşanda eken 250-300'ge çeyim var eken çöptür. Bede presler 340-350 oşanda eken azdağı. Assalamualaikum. Mına saman kimden eken? Kaçıdan eken eken? Sizden mi? Satıldı bu. Satıldı 220. Kaçıdan gitti? 220'den gel. 220'dan. Жақсы кетті тұра? Болды, рахмат. Üstüge çıkıp takmayısın oğlumuz. Üstüge çıkış керек әлі өзі. O katta makinası. Вообще lögen өзі. Senden taklatır. Ya o aylana çık. В общем деп қой. O katta makinası açık. Assalamualaikum. Beda қаншадан екен ака? 320. 320 а? Қаншаншы орын екен? Екінші орақ 320 сом. Болды, рахмат. Базарыңыз өрсін. 320 сом дейді, а? Ой, вообще басқанға месе қалбай қалып тұр ғой.
Assalamualaikum. Сақсарбы. Престер kimden ekan? Çöp press. Жоқ бегалары. Biz o yakta bu şata turabız, bir de turabız. Mesle boşlaydı. Мына ушундай айтылгандар. Элер жанында туруп деле кайткысы келбейт. Нам багылтабы. Жо, на тартканга. Сезенби? Канчадан экен? Канча? 270. 260 сом. Çöp. Çöp press 260 сом дейт. Мына туугандар ушинтип жыйынтыктайбыз.